Petang kecing hartma lingsuin ke Israel, haki benta basyati jong ke Lebanon, hadin kecing keren ha Washington. Ke Israel kala petang ya kecing hartma lingsuin, haki benta basyati jong ke Lebanon, ha kesingi balang, sisngi hadin kecing keren ke bakongsan, ha pedang ki sorkar jong ke Lebanon, bat ke Israel ha Washington. Ki kam sipai ki barang ya syakmat, ki penpau ke long bom tikna, jong kecing persang barang sian, haki kam sensyar kadar. Watla kacing terbom jong ke Israel ya ke Beirut kelanang hiar nadu kacing hiar thma kensan ha kateo bladap kabala penong ya palat lai spa san phongot ki briu baniap ka thain satela mengi jong ke Lebanon kadang don kacing sya thombor ka bacur bha kacing long ha Tyros ka pan inuksa ya kacing kulmar ka barang ya peteng Kisipai Israel man kapor ki cuma hammi kinong song bakin kenria na ki jaka baki don haka than syate lamengi jong ke Lebanon namar ki penle jengmut pan target ya ka kanhun leno Hezbollah pala kersian da ke Iran hendrai da ki pho hajar ngot ki priu klajit ban sa bai changta da ka bakdew ki chingadei bat ki yeng ki sem jong ki lembat ki lat kelinti ki basingan ke Tyros ke Badairu hapuk ke hukum penkenria jong ke Israel kala kelalong ke cekari ke bakadu na ke banta ki babun kilong ying ki belasyak penkenria jaka ki bawat cekari tengan na ki cingakan at ki bajur bha hajan uput usam jong ke Israel nrai kinong song kinang penpau bawat ke Tyros ru kam jusngan syu ki dak ju ke thma ki pau ha keleng kanong ba da ki jingtei ki belasyak penpra ki thliu mau bat ki surok ki badap da ki khoro khoram ki ba penbor kinong song panyai te ka bahusiar lingba ki jing tua ki paipa ki badon kamensim sngolam klelu man ai burom yo khadir bal baki ubadang khat khandai snam karta ubla khlat no ha ka jisha thombor chuki drone ke Israel hajan kanong ba Tyros ki paipa klei thu pau pal baki udon sabar ka yeng jung u ha ka por ba ka te ka drone kla thombor ya ka te ka jaka wala ka thong ka bakarpang kampat shai satya Kisipai Israel kletho bagla thombor palat arspa telik jaka jong ke Hezbollah haki ar pusau kenta palatep kum kecing kentho ke Hezbollah klasyem me kecing kitkli pan siat roket haka thansya te lemengi jong ke Israel pati kisipai Israel hakanong bakhyam kajaka kapala mat ya kecing yele ke bajur dang syen Kacia keren kapalalong nen kesingi balang hapnang ki sorkar Lebanon pat Israel Washington kelamat ya kecing kentho na Hezbollah bat kinong kersan jongka unong thau anyu Hasan falala ula penram ki bor sensyar ke Lebanon namar bagi don bentah kacia keren pat ke Israel hakapor bakadang wanra jingmai kinong sungsnong jong ke Lebanon ufalala ula ai jingmut baka sorkar kadaiban penlong kecing tebut paipa hakabede bat kitiarele jong ke Hezbollah hakajakapan syem ya karai lingba kecia keren pat ke Israel ladaka kwa shisha pan penpau baka penpau kecing angnut jong ki paipa Lebanon kadaiban pedang kecing tebut paipa ula om kacing sngau jong ki paipa ha Beirut ha kabede bat kacing keren kalong kabaya per karto kane kinong sungsnong kila menjur ya kacing ong jong Hezbollah ba kacing akan at kade tangkalat panile persya ya ke Israel penban ki wepat kinong kersan kia keren da kabasyem bagi long kum kelenti kabala pan penkut no ya kacing ale Muhammad Saad ubadai unong sungsnong jong ke Beirut ula kedaw kacia keren ke kamlong na kabanta kacing mentoy jongi bane kacing mentoy jong ke Israel namar ngidei kibah kari jongi kelasya penjot ngidei kibah mat je kacing dunong kacia kan at kabak khadu hapdeng ke Israel pat ke Hezbollah kelanang jur haden ke Hezbollah kelasiat kinam ding sya Israel hakapor kacia kan at sipai jong ke US Israel pat ke Iran hadu nin kesingi balang ketenat ke koi kekia jong ke Lebanon klethu ba ar hajar sispan ribu nyungut ki palayam na katau kecing syak thombor ha ke Israel ka kenthop ya ar span ribu ngut ki kenthei sispa nyu pa ar ngut ki khna bat khandai phuai ngut ki notre ka tanat ka koi ka khia na lor kata palat 1 million ngut ki ripai pa jong ke Lebanon kila syak pen kendia jaka namar kecing syak thombor